Okay. Very sisithamsekile. Okay, yeah, sithamsekile kame bayalulamisa tlherisa mix minus kwala ntefu na titwa ntitwa ko tala kama absolutamente mix rom kana lona fm kela kam kana lona fm akomba ndlela ekwamkela tweak suka studio 1 again eka kutisala kwa Africa wa bula utiswa ka n'wina hi vuhumelerisi bya Eric Mabasa ifamba swin'we ku fika le ka hafu ku bela awara ya n'we nhlekani lowu mahungu ya tele mingisero wa mina ku katsa na timhaka ta ku pona ri ahlameli loko vulavuriwaka ka khale ka president loyi a tlhelaka a lava ku va muyimela ku langwa ka nan'waka loko hi kha hi languta ka timhaka ta nhlawulo a America hi ndlela leya nkulukumba Donald Trump se sweswo hinkwaswo swi endle leswaku ku va na ku langutiwa hi vuntshwa ku vuhlayiseki hi tlhelo ra timhaka ta van'watipolitiki mhaka yo sungula leyi kumbexana hi nga yi langutaka na timhaka leti ta ku pfutisiwa ka timhaka leti tele khoto leti ti khumbaka un'wana wa lava va nga voniwa nandzu eka timhaka letiya ta bangi liya ya VBS swi venge mahungu swinene se xivutiso ku ta va ku loko ku ve ku na xitatimende xa muxaka walowa xi vula yini ka lava va nga vuriwa kumbe lava nga tshahiwa ka nxaxamelo luwa xi na matimba wahi nako xi endliwa loko ku endleke yini loko hi languta ka timhaka ta ku va na tsalwa ra muxaka luwa hi leswi hi nga ta va kha hi swi languta na mutivi wa nawu hi ndlela yeleyo va African National Congress a Limpopo va vula na sweswi ku hava vuxokoxoko lebyi byi susumetaka ku va nga heta sweswi swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta swi languta nhlekani lowu mingisero mukana lona FM kana kona kwa Africa wa vulavula eka ku haxela wona t kusuka haleno a Giyani a studio 1 hi ndlela yaleyo na ku pfumela ku ri kwalaho nga ko na we yime ku lunga ku la ku ta twa ku hi famba njhani hi ku khomele yini hi ndlela yaleyo nongolo wa hina wu ta va wu kome swinene namuntlha laha ka kotara hi ta gcina laha ka kotara ku nga se ba awara yan'we ivi laya ku ya fika ka awara yan'we ku va nkarhi lowu nga xaviwa wun'wana wa tikhasimende kasi ke ivi loko hi vuya hi vulavula na prof ivi andaka loko hi bule na prof ya fukupela awara ya n'we hi ta va hi kha hi bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi languta ka timhaka ta dyondzo eka lembe leri hi ndlela yoleyo a ni tivi ku endleka yini hi ndlela leyo se hi leswi hi nga ta swi languteni nhlekani lowu na wehe u kandziyisa rito ka 065 kumbe tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za at Africa Munghana i Twitter handle sweswo hinkwaswo swi endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi twana ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela ku tumingisero me ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka leti hi nga eka tona hi buleni na mbulavuleri wa African National Congress a Limpopo Buti Jimmy Machaka hi bula na vona laha hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti ta VBS. Buti Jimmy Nhlekani, good afternoon. Buti Jimmy antwi nchumu antivi ncindzani mani twa kwala muka kona ke kambe ku fika sweswi ni nga twi nchumu sweswi se na swi twa ni vona kha tsala swin'wana laha ncindani hi languta ku bula na nkulukumba Jimmy Machaka hi twa ku vo va ri yini hi ndlela yeleyo va African National Congress. But Jimmy Nhlekani, good afternoon. Good afternoon, my brother, and good afternoon to all your listeners. You sound very tired. Are you okay? No, I'm not tired. I'm very okay, and I'm on top of the world. Talking about being on top of the world, what is the position of the African National Congress in Limpopo regarding people whose names have been cited and are being recited again on the issues of VBS? The ANC in Limpopo province have noted with sadness, of course, that various leaders are mentioned on the affidavit of Mr. Matodi. Firstly, we welcome the decision to convict and to sentence Mr. Matodi in relation to the collapse of our VBS bank in the province. We hope that this conviction and sentence will send a very strong message to the people of South Africa and also to members of the ANC not to find themselves involved in criminal activities.
But let's examine what this affidavit says. Firstly, is that you will notice that Comrade Denim Caesar has since stepped aside from his responsibility as a leader of the ANC because of the matter of VBS, because of his name was not only mentioned, but he was criminally charged. In respect of other leaders, is that despite the fact that their names have been mentioned, up until today, they have not been charged. And we have been receiving a lot of speculation that the ANC ought to act against the Deputy Chairperson, Comrade Florence Rasilane, which at this stage we do not believe there is nothing to act on, because what the affidavit merely says, it confirms that there was a middleman in between. There is no any piece of evidence that suggests that the money of VPS was directly or at any given point given to Comrade Florence Rasilane, and on those bases we will not act on her. And with Jimmy, I'm sure you like. It's not the first time that there are these speculations, and as the ANC Limpopo, it is also not for the first time that you find yourself discussing about the issue of VBS. What was different this time around? Firstly, is that indeed it is for the second time, because you know the first report came in from Terry Mutaung, and the second issue comes out of the affidavit, out of a plea bargaining between the National Prosecuting Authority and Mr. Matodi. One, the ANC stance on the matter has not changed. This new development has merely called upon us to reaffirm our previous stance that whoever that has participated in the collapse of the VPS must face the full might of the law, irrespective of the person standing in the society. Secondly, as an organization, we are not going to defend anyone that has participated towards the collapse of the bank. We will not attend any court proceedings, marching and going in favor of any person accused. The difference between yesterday and today is that at the time Terry Mutaung issued the report, there were finer details that were not clear. Now the affidavit of the main man behind the syndicate has came out very clear. He has pointed with specific who did what and where. Let's just, for a practical example, look into the matter of the deputy chair. He says, I have not even interacted with Florence Rasilane at any stage. The money that was allegedly taken or deposited to Mushat Investment, it was paid on condition that it will be given to her. But I have never met her. I'm not even sure whether this money has reached her or not. Why should we then falter Florence Rasilane on those flimsy bases? It's also a possible proposition that this Matsepe could possibly have received this money having used the name of Florence Rasilane. Because when you also look at the affidavit further, at some point, the Matodi suggested that this money be given to Florence in cash, but there was a refusal. An insistence that it must be paid to a particular bank account, which was ultimately made. But there is no way where it says after payment into this account, it went to Comrade Florence Rasilane. So you then realize that it's possible that her name could just have been dropped and used for any other ulterior motive, but she was never a beneficiary of this fraudulent and corrupt syndicate. And as we conclude with Jim, what are you going to do next as the African National Congress? I understand it's speculations, and of course, as the ANC, you are standing firm. Are you just going to say because you have taken a position as the ANC, you will stick to that regardless of the kind of impact, if any, it might be having in the people or the court of people on the streets or in Twitter or anywhere else? The ANC in Limpopo wishes to apologize
to the people of Limpopo and South Africa as a whole for the manner in which this VBS saga has caused pain. Professionals have lost their careers as a result of this VBS. Our parents, particularly the grannies and elders, have lost their hard-earned money because of these corrupt activities. We still call upon law enforcement agencies to speedily resolve all these outstanding criminal matters so that at the end this matter could then be laid to rest. They must not leave no one behind. Whoever that has participated in this criminal activity must face the full mark of the law, irrespective of who that person is. And we can assure the people of Limpopo that never again, under our leadership, that the name of the organization will be put into disrepute like it is the case. Never again will senior politicians use their political influence to direct institutions of government to take illegal decisions. But Jim, you can sit in the wrong win. No, thanks very much, Oba. All right. Bala bulana bona bujimi bablablela Bandara African National Congress Limpopo bujimi machaka ba kombisa kotani African National Congress kube na sku maveri na ku hleketelela loko ba hlangana ku hela loka viki kuri ku hlangana loka vo ku ya hlangana mayelana na vumunduku bya xandla xa mtshama xitulu wa African National Congress Limpopo lava tlhelo ku nga MEC eka nkarhi wa sweswi ku mani Florence Radzidan endaku ka swihehlo leswi swi tlhelaka swi pfuka nakambe swa ku va nga va kume ikolomi ya ka ku tlula R300 wa magidi ya tirhandi va keri hambi ku ri vuxokoxoko byi nga ko a byi le ku kombeni ku MEC kumbe mutshamaxitulu wa Bandara xandla xa mutshamaxitulu wa Bandara African National Congress a nga va a kume swo kuma hi ku swi lo vuriwa ka vula ku vuriwa vito kambe ku loko se vito leri ri vuriwile ku endleke yini hi swona a ku na loyi a ku na vumbhoni byi nga fika na ko va tiva sweswo swa ku munhu wo fana na tatana Danny Msiza va landzelerile sweswiya swa nawu wa step aside kambe ke lavo vanhu va ta va step aside njhani kuve a ku na nandzu wu nga pfuriwa ehenhleni ka vona hi ndlela leyo ka ha ri maveriveri hambiswiritano veri va kombela ku khomeriwa eka vaaki va Limpopo ka ku va twe ku vava hikokwalaho ka timhaka leti ti nga humelela a VBS va ku a swi nge he pfuki swi endlekile ku vandla kumbe van'watipolitiki lava va nga kusuhi va nga na nhlohlotelo va nga kota ku va hetelela va endla manyala yo fana na ma nga endliwa ehansi ka vurhangeri bya vona sweswi va ANC va nge i swin'wana swa leswi va nga ta tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku landzeleliwa nawu ku fikela amakumu ni tshemba na wena matitwelo ka mhaka yeleyo maveriveri i maveriveri na ku nawu wa ANC wu vula kahle ku loko i fanele i step aside i fanele va chajiwile loko nga chajiwangi i step aside ku yini hambi sweswi ku step aside van'wana va nge a swa ha twisiseki swi vula yini ngopfungopfu loko ku langutiweka ka timhaka leti ti nga khumba tatana Zizi Kodwa hi ndlela yeleyo wena u ri yini hi le ka 0860002543 ku veke papila leriya rona ke ri nga pfutisiwa ri na leswi ri swi vulaka ki hi leswi hi nga ta va hi ka hi lava ku swi twa loko hi vuya a ka tinhlokomhaka ta mahungu loko ni nga hoxisi hi ta va hi kha hi bula na Ntsako advocate Ntsako Baloyi hi vo nga ta hi pfuna ku twisisa ku kahle tsalo ra muxaka lowu ri tsariwa loko swi te yini na koho ri vula yini ka mehe ni nga va ku ni ri na vito ra mehe ri ri koho laya se loko kuve hi ta bula na advocate yafu andako ka tinhlokomhaka ta mahungu se swi loko hi nga teka riqingho rero ka 0860002543 ngopfungopfu n'we mi nga swirho swinene swa vandla leriwani ku twala ku ri na un'wana la layinini la a hi twenini ku loyi hi nga la layinini hi amukela ye i ri yini nhlakani mi amukerile ka munghana lone na vaxumi la Giyani ngongwe nombona a khensa mativa lexi mina xi ni karhataka ku hlamula leya VBS ri forsa njhani papila ra xiboho xa affidavit xa tatana Mathonsi swi lava ku ta vula lomu mintirhweni ku na vanhu van'wanyana va nga ti-grand guard a va tshembekanga
mavona sivara loko mo tirha na munhu loko n'we mi ri ku tirheni tshama ni vulavula hi swoko kwala ka wireless leyi n'we malunghisa ye i wa ona hi ku loko se papila leriya ri huma ri vulavula hi vanhu mavito ya vona vito ra munhu ra karhata sivara hi ku loko se mi ya anandwini wa ku tenga swi ya fika swi nga fambi kahle un'wana na un'wana i ta lava ku basisiwa vito ra yena mo ni yi hlamula hi ndlela leyi loko mi vutisa xivutiso ku ra ta tirha papila leriya kumbe ri nga tirhi na tatana Mathosi lava nga nyikiwa xigwevo xa 15 wa malembe va nte affidavit aka ku hlambani ri ta va na njhekanjhekisano mara loko swi ya hi nawu ehubyeni a ri na matimba ngopfu matimba lama ri nga na wona ri ta pfuneta lava ka NPA ku va nga tsutsumi na tiko leri hinkwaro nga ku va lava nyongwa kumbe va humele hi xikwembu va lava nyongwa hi ku ra va nyika ti-directives hi ku mavito lamaya that is why va ku u nge vi na musi ku nga vi na ndzilo ku vulavuriwa hi va EFF va ANC na va South African Communist Party se sweswi loko va landzelerisa nandzu lowu hi ku ya hi SAP3 ku nga dokete va swi tiva va suka ka Peluka va ya ka Pet Khalanga se swi nga leswi ku tatana Mathosi i pfumele nandzu loko swi pfumela nandzu hi leswi hi ririmi ra vadyivanhlampfi hi nge confession a wu endleli Peluka i yindlela we i ri wexe a wu yindleli Pet leswi vulaku leswaku kulukumba luya Mathosi luya va n'wi tsundzuxile loko tsundzuxa ivi a swi twiseke ku nandzu lowuwani wu wela ka leswi hi swi vitanaka schedule 5 offenses ku fambe timali to tala se loko mo languta 15 wa malembe i matsongo ngopfu hikokwalaho ka yini ni ku i matsongo i endle swilo leswi hi swi vitanaka plea bargaining ku vulavula i ri handle hi ku ya hi maga lowa mbulavuleri wa NPA nandzu lowu a wu hambana kule na nandzu wa n'wana mhani meyara wa hina Big Moss Maluleke hi ku laya ku ye ku hundzuluxiwa munhu wo orha ndzilo wa makhamba a nga mulawuzi a va mbhoni ya mfumo ivi lavan'wana va kuma swigwevo swa rifu se leswi mi nga ta vula xona loko yi tshamisele leswi nandzu lowu hi ku na vathoni tihosi teta kwale Venda Thoni Ramabulani va kumbekisiwile ka swilo leswiwani veri sivara wa mina loko ya hosini kumbe loko ya mahlweni ka nghana famba na xisana a ku nga ri xisana lexi nga yisiwa hosini lowuwani ka Ramabulani a ko va dyindzilo letiya nakona loko orha ndzilo wa makhamba loko munhu a ku tisela timali to tala a wu vutisi na wena tanihi wena a wu fanele i hlayisa vaakatiko wa wena na benge leya ku mali yeleyo ta hisaka yi tarise leswi i yi kuma kwihi hi ku loko a za ku nyika timali to talo i ku nyika na timovha to duro yena i sele na mali muni ni heta hi ku hava sivara wa mina ku hava ra vumbirhi ni vula ni nga ti pfinyingi la nga henhla ka nawu ma yi hleketa hi ku se ya timhaka ta mahungu ka hi case ya Jack Philip a ri national commissioner i fambise sweswi John Block chairperson wa Northern Cape i fambise na Shabrishek hambileswi Shabrishek a nga famba a ri yexe ku sala un'wana ku laya a va fanele va fambe va ri vambirhi hi ku a va nyikana ku cincaniwa yini timali hi ku kombisa ku ya ti ta mahungu swa wa mina ku fambe un'wana ku sala un'wana 100 kezini hapo kupela ya kumimira ile commission justice machine zero maongeza awara ya ngwa time sequence so kwalano hela ku sitwa ba imtiva nawo kata phepha leri ya kundla ka yini bo mundu kubzao kambe ses misho nhlekani isa so mingisaro mgana lona FM xiphemu xo sungula xa nangona ku Africa wa vulavula ta gimetala ka kotara nga sibawara yan'we kusukusela kwala va xave nkarhi tshama ri endle va twa ku va mani va nga xava nkarhi na so veri yini hi ndlela yele se loko ni tani na rindele advocate Ntsako Baloyila na ku ta va vutisa timhaka ta tsala leriya na va twa ku va kola la yini la fanele khomela tan advocate loko na rindele bona ku hela loko vhiki kuna ukulukumba n'wana nga ni yimisa wa Mphorisara Sele Magondweni nkulukumba Bennett Mashava se loko vani yimisa hi thochi se ni ri mi ngoni yimisa hi thochi siyo yini hi ku mina loko ni kha ni dlala xa K53 a ndzangi ni vona kun'wana va ku maphorisa va ta ni yimisa hi thochi se ku fika kwalano ni hatalela ni ku hayi kumbexani ni ta vutisa vativi va nawu ku swi kona a nawini ku ni yimisiwa hi thochi na hi ku mina ni tiva ku ta vona ka Mphorisara Sele Magondweni ri ni yimisa hayi ku tsayitsayi hi thochi advocate nhleka
Indlwana botete shoti na le kwa ingse. antivi hi vitana leyin'wana leyiwana ya no hlaya ku pima antivi ku swi koho na wini ku ni ta pfa ni yimisiwa na navusiku hi thoci Botete ito nyani botete ito humela kwa la tikini lero. Sasa mi nga vula a ko K53 sa karata nyana mara eku lexi nga kona ku a obeya loko va yimisini hi ndlela yaleyo a ni ku va ku ri vusiku malayiti ya nga va ngoni kahle loko vo landzelelana va yimiyimisa va endlela swo ndhavuko leswiya tani ku mehela matumba kumbe mi nga swi tivi no ku humelela yini so ku na leswiya swi vula common law botete yi fika yi nghenela yi tirha yi apply ivi yi landzelela. alright mhaka hi leyiwani tiko hinkwaro ro yekeyeke hi timhaka ta ku vona ke tsalwa ri nga na mavito ni ri langutini kambe ri ka nharhu tsalwa leriyani ku lowa mfowuti kambe a nga va ri kwala eyi sa ta hi vangela ku tenga se ni kuma a ri kona vito ra n'wena laya kambe loko hi languta mavito lama ma nga laya na tsalwa leriya ri tsaliwa loko ku ndleke yini Botete loko ma ha chera mavito na ma ni chera n'wina loko ni kha ni yi hlaya a ni lava ka n'wina swi ni khome kahle ku a ni ri vonaki ya mara botete tsala leriya ri va kona in terms of section 105 capital letter A ya Criminal Procedure Act leswi vula ku ri plea agreement between the state and the accused leswo hi xichangani timhaka ta ku ri ku tshama hansi ku kanera ku pfumelaniwa ku bananza tinhloko ku hlanganisa nhloko ku pfumelaniwa ku ri loko ri ku hi ku ri henhla hi nandzu wa so loko wo pfumela hi ta vekisa vutomi bya wena hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi ivi swi tshameriwa hansi tsariwa hansi ku pfumelaniwa loko ku heteriwe mpfumelano walowo hi leswi humelaka between loyi a hehliwaka na prosecution ku va se ku yimeriwe jaji kumbe magistrate loyi a va na final say loyi na yena swi fanele ku ri na yena i fane a amukela nkanelo kumbe leswi nga twananiwa xiswona loko na yo fika swin'wana a nga swi twisisi i na right ya ku swi ala mara loko na ye a pfumela na vona i va munhu wa vunharhu se a kota ku a gweva hi ndlela leyi a nga gweva yona ka tsalo leriwani so i plea agreement botete se ku hume tsalwa ri ndla sweswi mi vulaka swona ri ku i plea agreement ku ya hi laha mi yi hlamuselaka ha kona se xivutiso ku ta va ku loko se ku ri na mavito lawa ma yakeke swi vula yini hi mavito ya hina lama ma ma xaxametiwile laya ni se ni voniwe nandzu kumbe mavito lama ma nga tirhisiwa ku endleka yini yeah but I think a hi twisiseni xo sungula lawani ku ri agreement yi va between vanhu vambirhi loyi vito ra ri nga mention a nga ri party agreement yaleyo lero a yi fanelangu hi ku i voniwe nandzu kumbe hi se hi nkomba hi ritiwo hi mhaka ku ri loko lava vambirhi va kanela va twanana va na that agreement a hi swi tivi ku va tshembisani yini ku fika kwini ku fika lava hoxaka mavito ya hina na hina mavito ya hina a ma yimeriwi nkarhi na opportunity ya ku hi tivulavulela ntsena loko va approachiwa so sweswo botete komisa ni hlamusela ku ri hi nga tikumi hi kha hi voniwa nandzu hina van'wani like EFS vo radzilani so ma nga tikumi ma kha ku a na nandzu hi mavito ya kwalaya hi mhaka ku ri loko matodzi a fika a tsala agreement liya a hi swi tivi ku a tshembisiwe ku ri i ta nyikiwa yini ku fana na leswi nga ku a toloverini ku ya kota ku tshembisa van'wana se a ni ri hi nga yi tshembi affidavit liya but a hi languteni kahle hi vuhleri na vurhon'wana byo khomeka ku ri hi twisisa ku ri leswi nga ka affidavit liya swi nga ka swi nga ri leswi hi nga swi vulaku ntiyiso wo hetiseka se lexi nga humelela i ku ri va NPA kumbe prosecution a va emahlweni na ntirho wa vona maphorisa ya vona wa ti-hawk va tirhisa that affidavit ku investigate further hayi ku va teka leswi nga laka affidavit as ntiyiso a ku leswi va swi landzelerisaka a ni yingiseni botelo ku amala na spokesperson Machaka va kombisa ku ri bo Florence a va kuma mali leyi a yi fikanga ka vona ni kwala ku pariwa hi 300,000 na 1.5 million leyi va ku a va ri ku hi koxeni loko swi languta kahle swi hlela kahle tshama hansi lodu hi ku va koxe 1.5 million va ku ya khisimusi swi van'wana va pastwale kumbe a swi na senso kambe hi tsakisa ku matodzi i vurini ku ri hayi mina a ndzi mbala na vona a ni nga ku langutana na vona
so why se ba reshiwa hi nandzu kumbe from the public perception ekwela ku vona nandzu leswi nga kona ku ri maphorisa va nghena hansi va investigator va find va kuma link ya Florence na loyi a ri question ka mali loko ri va kona va na trace ya ku na account leyi reference ya FNB mali nghenini se ta vala swin'wana mara a swi kona ka affidavit tano kombisa ntikelo affidavit ku ri una ntikelo between lava nga nghena ka that agreement plea agreement Matodzi na NPA not maviti lama nga hoxeteriwa kwalani swi twarile se hikokwalaho ka yini loko ku ve a swi vuli ku vanhu na va na nandzu kumbe swi fanele swi langutiwa swi va mahungwini loko mo languta ka switarata sweswi mina n'we hi pfa ku hi nghena ka swona swa Twitter ma swi vona ku njhani laha van'wana va le ku defendeni van'wana va le ku kaneteni van'wana va le ku pfumeleni van'wana va le ku susumeteni van'wana hikokwalaho ka yini hi fike kwalano ku ve laha ko va vito ntsena ri nga lo vula ri ku Pat Khalanga ya leswi swi nga swi vula ku ri loko hi ri vanhu tetani a ni hi na mihleketo na swilo swi humelaka hi swi langutini swi hi fikerini hi likini pini ka hina for example i khale alavo Julius na va Floyd va kha va ta na tinhlamulo to hambanahambana so loko hi tshamini ha analyze ku ri nkarhi lowa i ti iloni se swi humeke donation i ri yini se a ni na vo ve le ku hlamuleni se na Twitter hi nge miyeli kumbe X hi nge miyeli ni kumbe vanhu va nge miyeli va ta swi landzelisa hi ndlela yaleyo ku ri mara vanhu lava ri yini ku sunguleni va kanetini se swi va pfumela swi ri va hemba swi ri va na nandzu but that statement loko munhu a ku swi ri va na nandzu hi leswo i vulavula a handle ka ku va sure se kwalaya na ku ka ha lava investigation se vanhu hi nge va stopi ene hi nge miyeli ka tshama hi kha hi vulavula mara lexi nga kona ku maphorisa va na layiti ya ku ri se va mbambela kwini handle ka leswaku sunguleni lexi report leya advocate a yi nga vangi clear ku pfukana na leswi swiwa so at least swi ya kun'wana ku va na layiti ene layiti leyiwani hi nga swi vula ku ri faneleke ku fika laha ku Malema na Floyd va humaka milongweni hi mhaka yini hi vo maphorisa endle ntirho wa vo hetiseka ene swi faneleke va hela va voniwa nandzu hi mhaka yini hi vo maphorisa endle ntirho wa vo hetiseka se sweswi hi leswi lavekaka sweswi kumbe i next step lexi maphorisa ya fanele xi endla i da va ta tlileriwa kumbe va voniwa nandzu se swo fanele swi landzeleriwa hi ndlela yaleyo loko hi kha hi languta ka timhaka hi kha hi hetisela advocate timhaka leti ta VBS i khale ti ri milon'weni ya vanhu ene a ti la ku fika makumu mu vona onge ku nga va kha ku hlwerisa yini ku hume xiviko xi thyiwa vito reriya xi nga thyiwa rona ivi xi ndla nga ri xa hola nyana ku miyela nyana sweswiwani ku pfutisiwa leswiwani ku nga va ku ri yini lexi xi ndlaku ku swi hetelela swi tikomba swi kha swi hlwela swi kutani i mhaka ya vulavisisi kumbe i mhaka ya nawu Bontate ka xiviko kumbe affidavit leswi swi nga pfuta swi tikomba kahle swinene ku ri se makumele kusuhani hi mhaka ku loko ku sunguleliwa wa officer COO whatever luya thuta luya loko mo tsundzuka ku sungule yena a amukela nandzu loko a amukele nandzu se swi ta kwihi ka Matodzi ene la ka Matodzi la swi twala a ku ri yena mastermind ku hava laha ka nga hoxangu xandla loko hi swi langute kahle ka vanhu hinkwavo lava va hehliwaka i va yena a va ku mastermind van'wani va n'wi vitana kingpin so ko tala loko nandzu wu hlwerisa hi ku exikarhini ka mastermind kumbe ka kingpin ya loyi a nga xikarhi na se lexi tsakisaka hi mhaka leya BBS i ku ku fikiwini ka ku mastermind i mani loyi a nga sungula tona loyi a nga fika na to amakumu i mani se lava van'wana lava ko va marhawu lama fanele ma tlheleriwa lero ntirho wa ha fanele ku tika loko u languta ku ka investigator kumbe ka ha lava yini swi clear mali yi nghenini ko va question ya ku ri is part of criminal activities or not loko ri va is not yi pfariwa loko ri not va chajiwa se swi tikomba hi fikini makumu but a na ha languteli ku ka ha ta va na leswi nga ha ta va milon'weni handle ko ku se swi tlanga ka politiki leswi nga ku ndzeni hi yona ku ya mina hi hetini mhaka ya BBS a hi hetiseleni ke tsalo leri ya ku va ri pfutile ke hi ku tsundzuka va NPA va kha va kombisa timhaka ta ku mbanga cona va ta n'wi lavisisa ene va ta
va tirhana na yena hi switwi ko tala ka swi swo tala loko ku pfutapfutisile va ku hi ta n'wi lavisisa hi ta n'wi kuma hambi va ta n'wi kuma a hi tivi kambe xivutiso i ku swa khomeriwa leswi nga humelela hi tsalo leriya nakona loko ku swa khomeriwa swi vula ku mina ni nge fambi na rona leri ro pfuta ni ya fika ni ku hi leri ri va leri amukelekaka mani lahlekela kwala ku heteleni mara yimani loko a ni ri tsalwa leriya loko va NPA va vilela ku ve i nga ri yo pfuta a ri lo humesiwa se loko ri lo pfuta a ri lo humesiwa mina ni nga ri khoma ri nga pfuta ri fika ka mina ni nge ri tirhisi nchumu hambi vito ra mi ro va ri kola hi ku ri lo pfuta ha swona hambi a ri nga pfutanga tete ko tala a mi nga ta ri tirhisa ku ndla nchumu kumbe yimani heta ni hlamula xivutiso xa n'wina xi helerile mi ta tsundzuka ni ri tsala leriya i ra vanhu vambirhi mambirhi laha va hi Matoti na NPA so ri bayi na vambirhi loko ri ku na pet khala a nga tsariwa layani wa ri kuma a nga ri kumi until ku va na investigation a ri tirhi nchumu mba ri nge pfuni nchumu ka pet khala until xona la mi ni twisa kahle kwalaho so nakanameta ya a hi languteni na ndzilo wa ku ri hi leswi se ri pfutile so loko ri ku va NPA ni va twini va kha ku va lava ku ta na interdict ku va stopa publication se hi humelerile they are late so a ni tivi ku ri va ta fikelesa ku yini kumbe khoto leyi nga ta va pfumelela swi ta swi ndlise ku yini maka publication is done mara concern ya vona i timhaka ta ku ri va ri ku na mavito ya pet khalanga a nga va nga ha ri safe so loko a nga ha ri safe pet khalanga hileswaku ri ku jeopardize kumbe safety ya yena a ya ha ri safe mhaka ri putile mara a hi languteni loko ri ze ri ya pfuta ku humelele yini xo sungula ku ta langutiwa ku ri okay loko ri ze ri handiwa over because normally loko ri hlayiwa hi muyimeri wa muhehliwa loko a hetini a ri niketa jaji normally ti-document leti nivaku jaji ti va se ti vuriwa ku i ti-public documents loko a ha ri kwalaho ku na NPA Act yi vulavula kahle ngopfu ku ri hi leswiya se va bile down a va ri trawuleni hi swona ku ri va pfutise the-confidential documents ta mayelana na health ya vusu so sweswo swi va yini swi va na so kwalani ni la ku fikela ka ku ri loko kha ku ngheniwa ka ti-agreement letiya ka vanhu lava vambirhi Matoti na NPA laha swi nga hoxa na jaji ku ve na ku twisisa na ku hleketelela ku ri this is a confidential document leyi nga fanelanga yi tikuma yi fika public na so a hi swi tivi kwalani ku ve na ti-non-disclosure agreement leti nga sayiniwa kumbe njhani but sweswo loyi a nga tikumeka a voniwe yena a nga ta va a pfutise tala leriya ni twi nga ku i ta va na ti-defense teto loko a nga hlamuseriwanga mara loko i hlamuseriwini ku hey tapa leriwani a ri fanele ku phohla it's part of our investigation laha nga ta ri release swi ta n'wi tikisela hi ndlela na leyi swi ta va na problem mara at the I know kari wu ni vondokako kambe ni mi tweni ni khensile swinene makwavo a ya ha ri kule no hela mhaka leyi ha ta ya mahlweni na yona mara na swi tiva ku loko ndzi ni sungula n'we swo boha mi hlamusela ndzeni swi twisisa se na swi twa ku hi le kwihi tsalwa leriya alright so ikesini website ikesini na ba yini inkomo sweswo mi yisero mngana lona FM nongela ku Africa wa vulavula ka mngana lona FM valava hi bula na vona i advocate Ntsako Baloyi a hi bula na vona la hi ka hi languta ka timhaka leti ta tsalwa leriya ri nga na mavituvito yo tala ila nga ko mi yisero mngana lona FM nongo timina tintsani bila wara yan'we inhlekani mi yisero meya ka amkela na kambe ka xiphemu lexi xa vuviri xa nongona ko Africa wa vulavula ka mngana lona FM nongona ko lowu humelerisiwaka hi Ncindani Eric Mabasa wa ku vuya na vito rintshwa ra Magezi le vuswini ku na macinelo man'wani ma vona ku masiku lama a ma nga ri kona loko hi vuya ku dyeni ka vuswa ku minkarhi ya sweswi se vanhu va n'wi cina va hluvulela va ndla yini kumbexana swi fanele swi nghenisiwa ka curriculum hi twa ku le ka tidyondzo leyi swi nge dyondzisiwi ku vanhu va va na matikhomelo ya kahle loko swi ta ka timhaka ta loko hi languta ka timhaka ta ndhavuko hi ndlela yoleyo ke kambe sweswi a yi mani xikan'wekan'we ni ya le a studio 4A hi amukela MEC wa timhaka ta dyondzo eLimpopo MEC Mabongoloruli ra Makhanya hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowu hi la ku ta twa ku ayi se leswi va nga vuya game 2
ku endleka yini hi nga langutela yini hi ndlela leyi ve le ku tirheni hi matimba ku hi nga hlangani minkarhi hinkwayo loko va ta studio mi ni fane va ni ri giyani a ni swi tivi ku swi nga va swi susumeta hi maringa kumbe hi vovinyi va langaku MEC ku hi nga hlangani ke kambe hayi xikwembu xi kona MEC ni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM avuxeni na swi vona ku swa tsandza ku hi hlangana MEC ta vulavurisa sweswi mi ni ri hala n'wembi ri kwaleyo hayi naswona a kumana kwalaya moyeni no ya khensa swinene MEC kumbexani a hi sunguleni la loko n'wina mi kha mi sungula na term ya n'wehe leyi ya vunkombo ka xidemokirasi mi ri MEC mi vuye mi ya sungula hi timhaka ta ku va hi twa ku eswikolweni ku le ku onhiweni nhundzu loko swikolo swi lava ku pfula swi onheteriwa a mi ri xikolweni xin'wana khale na premier mi nga hi hlamusela ku tanihi MEC wa dyondzo loko hi kha hi sungula kotara leyi ya vunharhu n'wehe mi kha mi sungula term yintshwa ya ntlhanu wa malembe hi nga langutela yini na khensa na ku xeweta ka lava va yingisiraku amakaya na kun'wanyani i ntiyiso hi lava ku sungula ku ri hi third term ya hina ha hi nga swi lavelelangi ku ri vana va ta ya eswikolweni va kuma ku ri ku ve na vandalism ku hisiwile lexi xi vavaku ngopfungopfu hi ku ri xikolo lexi nga hisiwa i lexi hi nga xi aka a hi kha hi hetisela hi ri hi le ka 95% hi ta ya hi hoyizela na Ndabezitha na vaakatiko hi kha hi xi nyiketa vona so ma swi vona ku ri i ku reverse ti-gains letiwani hi ti endlaku ka vana va hina so mara hi langutele ku ri va xiphorisa va hi promisile ku ri ku nga ri nkarhi wo leha va ta va va khomile ka lava va nga endla timhaka teto mara hina hi lava ku ri sweswo swi nge yimi amahlweni hi busy sweswi hi sungurile third term ya hina third term ya hina hi sungurile or mina loko ni sungula seventh administration hi sungurile i ku sungula ku vulavula na ti-officials ta hina hi mite staff a head office hi kha hi languta swilo swa ku ri hina as head office ntirho wa hina hi yini loyi hi kumaka ku ri wa khumba n'wana loko a ri xikolweni head office hi yona centara ya ku processa mahungu a tibuku mahungu a ti-budget ta ti-norms and standard mahungu a ku ri n'wana loko a nghena exikolweni a kuma ku ri na ti-buildings so hayi kha hi swi vulavula hi ri hi nge teki ku ri hina a hina tichara a hina elena hina hi ri hina core ya ku ri swilo hinkwako swi kota ku kumeka exikolweni sweswi loko hi heta kwalaho hi ta va hi endla hi hetile a head office ni ta va na nkarhi loyi ni ta endla ku leswi swi vitanaka ku ri ti-district tour hi ya hi languta hi hlahlamuta district hi cheka ku ri va le ku endleni swona na ku ri ku va na matichara eswikolweni vana va hina va le ka conducive environment na so hi package leyi ya ku sungula leyi hi endlaku loko hi vuyile ka seventh administration mi vulavula hi timhaka ta ku hlangana na swiyenge leswi swi khumbekaka MEC timhaka ta dyondzo ti-stakeholders hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku mi hlangana na ti-stakeholders i swa nkoka hi ku ri hi fana ku ri hi twanana ku ri leswi hi swi hleketa ku ri hi leswi swi fana ku endleka a Limpopo hi le ka one place if hi nga hlangani mi ta kuma ku ri ti-SGB va ya kun'wanyani xikolo ti-principal va ya kun'wanyani hina as office ya MEC hi ri hi lava swin'wanyani so ka ku vhaka ka hina hinkwako ka kona hi ta va na nkarhi loyi hi ta wu endla ku hi mita ma-principala both primary na secondary school because xikolo xi sungula ka grade R hi hetelela hi ye ka grade 12 kambe hi ta va na nkarhi lowu hi ta wu endla ku hi mita kambe na ti-stakeholders ta hina ta le ka ti-ECDs because loko hi languta ku ri vanhu va tiko va na swa ku vona leswi va lava ku ri Department ya Education hi lava ku vona vana va ri xikolweni mara mi kuma ku ri ka ti-society tin'wanyani na ti-community tin'wanyani loko hi nga hi ya hi vulavula na va ti-committee vana va le handle ka xikolo ku hava loyi a vulavulaka na vona va yimele thichara and hi nkarhi walowo thichara li le tlilasini so a nga swi voni leswi humelelaka a handle that's why ti-stakeholders ta hina ti ri ta nkoka
sweswo miyiselo munghana lona FM lava ma twaka i MEC wa dyondzo Limpopo MEC Mavongolo leri makhanya eka hi vulavula hi ntirho wa vona ngopfu kola ka ku ni ta va hlayelela ku sukusela sweswi ni ku 100 days min leyi ni ta tlhelela ka vona ni ya twa leswi ya mi ngete mitandla mi endlile hi ndlela yaleyo MEC a yiseni mahlweni ni twe mi ka mi kombisa timhaka ta ku khumbeka ka n'we loko swin'wana swa swikolo swi ka swi onheka va kha va mi tlhelerisela ndzhaku se a hi fambeni hi vona ku loko sweswiwani hi ri hungu kumbexana hi minete mi nga ri hundzisaka ka vaaki ka timhaka ta ku rhandza swikolo hi ndlela yaleyo ku endla leswaku swiyimo leswaku swikolo swi yiveriwa kumbe swi onhiwa na sweswo swa ku loko van'wani va lava mati va ya va onha swikolo sweswo swa ku taniya swi hela hi minete MEC hi nga se vulavula hi leswin'wana swi nga sala mina ni lava ku ri vatswari ha kombela loko mi vona xikolo vonani future vonani vutomi bya n'wina n'wana loyi a nghenaka ka xikolo lexiya u pasa ku ri a ta a cinca vutomi bya n'wina a kaya a cinca na vutomi bya society ha kombela ka vondavezitha a yi khomaneni hi ya hi protecta ku ri swikolo swa hina swi nga vi na vandalism na cancer khensile swinene MEC a hi languteni third term mi vulavurile timhaka ta swikambelo na ku lulama ka n'we tanihi ndzawulo timhaka ta ku lulamisela swikambelo leswiya swa ti-trial swa ka grade 12 tanihi ndzawulo mi vona mi ri ka xiyimo xa kahle hi langutisile hi cheka ku ri term 1 term 2 hi tirhe njhani mara mi ta swi tsundzuka ku ri trial ya hina hi teka very very serious because i fana na final exam ka vana va hina so leswi swi endlaku hi ku ri hi le ku busy hi le ku assesseni ka term 2 na term 1 results hi cheka ku ri i kwila vana va nga kotaki ku tirha kahle loko hi prepare ti trial ta hina i ti subject leti hi fana ku endla ti extra lessons so ku ta va na la hi ta endla ku ti special extra lessons ku va prepare i xona xin'wanyana xa vumbirhi term 2 loko yi kha hi endla ti exams ha yi kha hi ri a yi chekeni ku ri ti accommodation ti desk ti switulo swi lunghile na ku ri loko vana va ta ku tshama ka trial va ta kota n'wana wa grade 12 u ta va na xona xitulu xa ku tshama na desk ya ku tsalela so hi busy hi sweswo hi languta kambe ku ri distribution of papers loko swi suka ka ti head office na la hi veka kona maphepha a ta fika na or a kha fika na a swikolweni hi nkarhi nakona ka ti district ta hina hi veka njhani maphepha a hina ku ri a kota ku va safe so these are all the things leswi endlaku ku ri ti results ta hina ti va perfect nakona n'wana wa xikolo a kota ku kuma leswi a fanele ku swi kuma as part of the question papers na ti question answers hi nkarhi a ta kota ku tshama a relaxa mara sweswo hi swi endla ngopfu ku pfuneta ma principal a hina na vadyondzisi va hina ku ri va nga tirhi under pressure va tirha va relaxile because loko va relaxa ntsena va yi nyika ti results ta kahle ku tirha vanhu va ka va nga tirhi under pressure MEC swi kahle loko mi vulavula mungutani minkarhi ya ku tala hina tanihi vahaxi hi kombeteriwa hi tintiho na vadyondzisi nkama yin'wana va kombeteriwa hi tintiho loko ku va na swiphiqo leswimbirhi leswi xo sungula u kuma ku mudyondzi loyi i pase grade 9 a nga kotanga ku langa kahle tidyondzo ku ya ka grade 10 ivi mun'wana mudyondzi loyi pase kahle ka grade 12 kambe i tsandzeke ku ya yunivhesiti ku a nga endlangi ti-application se xivutiso ku ta va ku n'wina tanihi ndzawulo leyi nga rhwexiwa vutihlamuleri swa timhaka ta dyondzo mi pfuna njhani ka swiyenge swoleswo ku antswisa kumbe ku herisa swivilelo leswi talaka ku va koho ka matlhelo lamambirhi na cancer i ntiyiso that's why 2024 hi tirhi program yin'wanyana ya hina i ku ri hi ya hi nyika leswi swi vitanaka ku ri i care and support ka ti grade 9 ta hina loko va kha va landza ti subject profession ya n'wana ya Elena i starta loko a ya ka grade 10 ka grade 10 ti subjects leti a sungula ku ti endla i tona ti ta mu yisa ku a university i tona ti ta mu yisa ku
a better job loko a hete university. So hi vone ku ri ku na disjuncture loko hi kha hi vulavula hi ti-subject leti va ti endlaku na ti-jobs leti hi ti lavaku ka market. Hi nge tshami hi kha hi ri ku hava ti-skills hi ku ri mara vanhu va mbari magawn. So hi le ku langutiseni ku ri loko va ya ka grade 10 va va lange leswi va lavaku ku ri va ya va swi dyondzela. Mara partnership ya hina na ti-partners ta hina na ti-university i timhaka ta ku ri sweswi hi ku ri i nkarhi wa ku ri va enrolla lava va applya lava va ri ka grade 12 va applyela ku ya a ti-university. Hi komberile ku ri ti-university a va suneli kusuhi na hina na swikolo na ti-district va endla ti-career guidance, but also va veka vanhu lava va ta va pfunetaku ku ri va kota ku applya, because mi ta sunduka ku ri va lava information ya choice number 1, choice number 2 na choice number 3. So that's why sweswi hi ri we are going to pay more attention ka sweswo, because na loko n'wana o pasa eswi mi swi vula a nga tivi ku ri u ya kwihi or u tsala njhani application ya yena, swi nge hi pfuneti hi ta va hi ri na yena next year. So a ha lavi vana va hina va repeater. That's why sweswi ha focusaka ku va nyika support. kwala ka support MEC a hetseleni hi nga se hundzela ka xiyenge lexin'wana ni mi twini mi kha mi vulavula hi xikambelo na ti-logistics leti fambelanaka na swona, kambe xivutiso ku ta va ku mi va seketela njhani vadyondzi lava hi ta timhaka mi nga vulavula hi ti-extra lessons kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalaho? Ku na swin'wanyani mi ta tsundzuka ku ri hi Tuesday loko hi pfula Tuesday, Wednesday, Thursday ka area ya Waterberg Aliphalale hi ve na ti-career guidance laha ka ku ri na vanhu va ti-motivators lava va motivataku na ma-grade 12. So ti-career guidance ta hina ka ti-district tin'wanyani hi endla na ti-university laha va ta suka ku va teka vana va va yisa a university va va endlisa ti-tour ku ri va ta kota ku vona ku ri loko ni ri ni lava ku va an engineer, leswi hi swona ni ta va ni kha ni swi dyondzela. Loko vo ri ni lava ku va a scientist ka timhaka ta agriculture, i ti different employment and opportunities leti ti ri kona kwalaya, i ku va expose ka more information. So i swona leswi hi vulavulaka hi swona loko hi ri hi ta va nyika support. MEC Mabongolo Ruli Ramakhanya hi vo hi vulaka na vona kusuka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo eka hi vulavula hi timhaka leti ta ku va va sungurile ka term ya vonkombo tanihi MEC wa timhaka ta dyondzo. A hi ku tumingiseriwa mehe loko ri na swivutiso hi le ka 0860002543 0860002543 i nangonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Loko ri nga se teka riqingho MEC ha swi twa Gauteng va kha va kaya hi timhaka ta ku kumela vana ngopfungopfu ka grade R na grade 1 na grade 8 xikolo, kambe na le Limpopo swi tikomba ku ri na tindhawu leti ku nga na mintlhontlho hi vulavula hi vaPolokwane, Vatsanini na va Lephalale, van'wana va vulavula hi timhaka ta ku ongeti ku yi koho mitlimbo ya leyi ya timhaka ta swikolo. Mi endla yini tanihi ndzawulo, xiyimo xi njhani ku fika sweswi, ka endliwa swikombelo ku endleka yini? Mi ta tsundzuka ku ri xa hina xa Limpopo swi ta pfala hi ti-31 ta July ku ri va 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 komberile vana va grade R, grade 1 na grade 8. So loko va endla xikombelo leswi va swi yisa a xikolweni xexo lowu mutswari a ta lava n'wana yena a ya a nghena kona, mi ta tsundzuka ku ri advert ya hina hayi kha hi kombela ku ri hi kombela ku ri vatswari loko va aplayela swikolo a va sunguli kusuhi na laha va tshamaka kona, ku endlela ku ri swikolo va nga kumi vana va travela hi ti-transport leti nga arrangiwangi hi hina va kha va ya tindhawu to hambanahambana. Sometimes it's not even safe. And then sweswo hi swi endlela ku hunguta tilayini. Ma tsundzuka n'wina mi ta tshama mi kha mi hi fonela mi ri vatswari va le studio va le ku rileni va ri he vana va hina a va tekiwi. Hi endlela ku ri after July ku ta va na nkarhi wa ku ri hi dilana na process ya placement, and after that ku va na nkarhi leswiya swa ku ri vatswari lava vana va vona va nga tekiwangiku a ku ve na nkarhi wa ku ri va kota ku endla leswi hi swi vitanaka ku ri i ti-appeal, ku endlela ku ri January n'wana mun'wana na un'wanyana a va a tiva ku ri yena u nghena kwihi. 0860002543 ai amukeleni un'wana miyiseri nhlekani aye minjhani baba? hi pfuxela vona hi lowu nkarhi a hi tweneni mi ri yini ka MEC?
Okay. MEC Mipukile. ikona Mina I'm more concerned Makaya. It's so sad loko ufika la matiko xikaya. Ovutisa n'wana wa ka grade 12 what do you want to be when or lava ku ya dyondza aku byela ku I don't know. It's so sad loko n'wana sa ka grade 12 aka ku byela ku I don't know. Nhlamulo yaleyo ni endle ko tala nyana ni ringeta ni vutisa vana va ku we don't know. And still can you prioritize mhaka ya career guidance ka vana va hina because career guidance leyi hina hi nga endla khale wa 1999 loko ha ha ri ka grade 12 na sweswi ka ha endliwa swona swa ku vana va ta byeriwa hi economics na accounting na so va ta ku BCom accounting na BCom economics and then va vuya va kuna na engineer na inani mara the other fields leti vana va nga byeriwa ku hi tona like can you prioritize mhaka ya career guidance? It's so sad. I don't think like partly to prioritize mhaka ya career guidance. mitwile Aka matiko xikaya ngopfu matiko xikaya. loko mi nga si famba loko mi ku matiko xikaya mbula kwihi Alabo Giyani na kuna kona kusuka Giyani ku ya fika le ka tindani loko kuma n'wana la grade 12 ma ku what do you want to be when you grow up or loko I pass grade 12 ya dyondza hi akane Steve into taka swona swin'wanyana it's bad. Nimitwile Kessel sina naming sorome inkom ifamse so MEC manyana isungula hi kuma un'wana la hita kota ku twa ku yena angula ku ka 0860002543 MEC wa Jondo eLimpopo inhlekani imamkele ka mngana lonen aye njani ikona mjani n'wina miri mina na ni sivari kwala kusuhani ni rhandza ku ya ta tivutisa leswi MEC loko sesame na tirha ni ngo vula ku va ri ha tirha volunteer hi ku ya hi swilo leswi nga xiswona masiku lama ni tirha exikolweni eZemrins mara a ku heteleni loko hi vula maybe machini lama ya kumaka va ri matsongo loko hi kombela increase va ri increase yi nge vi kona xikolo a xi na mali ene loko a ku sunguleni a va kota ku heririsa yona kambirhi sweswi swi jikini va ri yi nge he vi kona ku mfumo a wu na mali se a ni swi tivi ku loko sindzisa ku yini loko se mfumo kumbe xana ku MEC va ku va kota ku hi basisa kahle hi va ri va i ntiyisi leswi kuma ntiyisi kambe loko n'wina mi ku mali yitsongo mi vula ku I mali muni hi ku mali yitsongo I mali muni kahle me ni nga jikajiki na vana hi ku ni hola 3.5 n'hweti se yitsongo a ku na holiday ya ku na nchumu a ni tshama hi kwala Sunday hi ku ya hi ku hayi swona switwa ni vula leswi mi nge miri yitsongo yitsongo loko a yi nga ri yitsongo a yi fanele yi ri mali muni at least hi nyika 5,000 or 4.5 a yi ta ri leha ku hi xilungeni okay ni mi twile papa ni khensini inkomu inkom cindana hi heteni va lava mbirhi a hi tweneni ku MEC va rini MEC na cancer after hi vone gap ya vana va hina va grade 12 loko va fana ku ri va fila ti-choices va ri 1 2 3 ku va na difficulty hi laha mi twaku ku ri hi sungula program ya ku ri hi va advisa loko va suka ka grade 9 va ya ka grade 10 on choice ya ti-subjects and exposing them to say loko mi teka these subjects these are the careers leti mi ta fana ku ri mi ti endla I xo sungula xa vumbirhi ha swi tekela nhlokweni ku ri va ri a yi intensify career guidance mara leswi ni nga kota ku byela our listener I timhaka ta ku ri rine in terms of ya education loko hi tirha leswi hi swi endla ku amadorobeni hi swi endla ka xikolo hinkwako ka swona a langi hi ri leswi ta xiyisa leswi ta xiyisa ka xikolo xa le makaya leswi ta xiyisa ka xikolo xa le tidorobeni hi lava ku ri loko hi ri a learner wa 21st century loyi a tivaku technology loyi a tivaku ku ri loko a ya xikolweni u yela yini swi va swi kha swi ri ka vana va hina hinkwako ka vona so hi swi tekela nhlokweni ku ri a yi intensify ta career guidance ta vulavula na va tiyunivhesiti ta hina na ti-TVET ku
ri loko va endla ti-career guidance a va vi explicit va hlamusela va ngo veka ntsena madente va nga vulavuli na vana ti-volunteers hi swi twile ku ri va ri loko va sungula va pfumerile ku ri va ta va volunteer i stipend lexiwani hi va nyiketako mara loko va tshamile va twa ku ri a swi amahlweni swigonyanyana hi ta swi languta a hi tseleni MEC ni ta tlhela ni mi vitana siku rin'wana se hi ta hlayela ku 100 days mi fambe njhani kambe hi nga se fika kwalano na n'waka hi langutela mani pass rate last year a hi ri ka loko ni nga hoxisi i mani i 79.5 se hi ya kwihi hina loko hi swi languta as a department mi ta swi tsundzuka ku ri pass rate ya hina ya province pronouncewa hi premier so hina ka vuhina ka department ya education ha tlangela ka timhaka ta between 80% na 85 sweswo hi swi endlisa hi ku ri term 1 na term 2 ti-results ta hina ti ve kahle ni nga vula ku ri ku hava district leyi i nga tiraku less than 70% ka term 1 and term 2 swi vula ku ri already we are breaking our own record and then xa vumbirhi hi ve na ti-district leti nga tirha between 85 and 90 ka term 1 and term 2 so ha yimi kwalaya hi ta kota ku twa ku ri first week ya August loko va endla speech xa vona premier wa hina va ta hi lahlela kwihi hi ta kota ku ri hi tirha hi tiyisile 100 days ni hlayela ku sukusela rini MEC siku leri ya mi nga tivisiwa ximfumo kumbe loko premier va vulavurile kwala ka vhiki ro sungula ra August siku leri hi nga yimisiwa ximfumo mi ya tsundzuka ku ri kusuka kwala munhu u va a ya ofisini hayi nakana hi hlayela 100 days hi ta mi rhamba hi ta twa ku yi fambe njhani khensile MEC ku khensa mina a yi ve na siku ra kahle inkomo MEC mavongolo rule ra makhanya va ndawulo ya dyondzo ya masungulo lava hi bula na vona kusuka ka ndawulo hi twa ku makungu na leswi va lava ku twa so va lava ku swi humelela hi swi se metitwile swivutiso swa mi ri na swona leswi hina hi nga ringeta ku vutisa swona a hi tweni ku mangu ya misava awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini amukela sisi mani vete ku ta ku ri na un'wana kambe ke loko hi twa ka nhlokomhaka ta mahungu hi suka ko hi bula na Professor Themba Sono kahle Donald Trump lawa ye i mani kambe andaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula so but president andlani no hinda hi kona salele hi 30 second na hi 3 second ni nga swi endla a ni kombela masipala wa Giyani wu teka trip loko nga ri na muntlha mnduku wu endla hi le ntshaveni liya a ni swi koti ku veri ya Mangombe wu ya i nga ri wu ya a Plantini wu ni byela ku mapatu lama mambirhi ma ehlaku laha ntshaveni hi wona na hi rini kha hi ri la hi wona mara masipala wa Giyani wu nghena njhani kona mi ni tiva wona bye andlala mavonelo ya wena u tshitshekile Africa wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela makumenharunharhu timinete ntsena ku bela ora ya 12 nongonoko i Africa wa vulavula hi ta rila ku bula na Professor Themba Sono mtivi wa timhaka ta matiko mambe hi la ku tatlo kahle Donald Trump ku nga va ku ri yini lexi xi nga n'wi fikisa ka xiyimo lexiya hi ndlela yoyole prof nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene prof swi tikomba nga si fika prof ni hatliseri ni wa hatlisela kambe hi swo hi lava ku va hi bula hi swona mingiseri wa Munghana Lonene FM ya se va fikile la prof nhlekani mshawuta nkwini khensa swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu loko ni twa mahungu lama nga humelela president khale ka president Donald Trump ni yo mihleketa loko a ni tivi ku prof va titwa njhani loko xiyimo xi titana a hi sunguleni kwalano ka matitwelo ya n'wehe loko mi twa mahungu lama well mina a swi ni hlamarisisangi lexi ngo ni hlamarisa ntsena hi loko president Joe Biden a ku leswi maxangulo ya vona ku yini
aswendleki leswi a America leswi loko munhu loyi kasi mihleketo ya ku yi le kwihi dyondzo ya ku a nga na yona u tiva ku ri America hi tiko ra njhani a nga swi tivi ku ri manani loyi va nge hi Professor Johanna Freeman u tsarile buku a ku America hi nhova ya ngati so manjeni loko President Biden a hlamarile leswi nga endleka loko a ri kwihi nkarhi hinkwawo a nga swi tivi ku ri President Abraham Lincoln hi 1865 va n'wi duvurile va n'wi dlaya hi 1881 President James Garfield va n'wi duvula va n'wi dlaya hi 1901 President William McKinley va n'wi duvula va n'wi dlaya hi 1963 President John Kennedy va n'wi duvula va n'wi dlaya hi 1981 President Ronald Reagan va n'wi duvula kambe a nga fi in 1968 candidate of President Robert Kennedy nsala ya John Kennedy va n'wi duvula va n'wi dlaya a nga swi tivi so President Joe Biden ku hi 1912 candidate wa President Theodore Roosevelt va n'wi duvula kambe a nga fi hi 1933 President Franklin Roosevelt va n'wi duvula kambe a nga fi kambe mayor ya Chicago afa in other words America hi tiko ra ngati America ya hlamala loko vona va dlayana hi vona a va hlamali loko America yi rhumela vanhu va vona ku ri va dlaya vo President Allende a vo Chile va ya va hlasela vo Mexico va hlasela vo Nicaragua va hlasela vo Honduras va hlasela vo Cuba va rhumela makhari o dlaya vanhu a Israel va dlaya vana a va hlamali sweswo va hlamala ntsena loko van'wani va le America va yingisela leswi ma Democrats a va dzumba va bawa swona va ku Donald Trump a fanele ku va asuka hikuva u ta ona democracy ya le America ta ona democracy yi democracy ya America a ka ha ri yona leyi vanhu va fanele ku ri va na respect for yona hikuva hi se hi vona ku ri America yi tirhisa swo swa ti-double standards so mina loko ni vone ni vone sweswi a ndzi nga hlamala hi swona hi leswi xinghezi va nge the chickens have come home to roost so ke a va swi mix swo vona ke se loko ma ha ri kwala ka xinghezi prof ku na ntsawu wun'wana va Republican va kombetela ku President Biden hi wo vanyeri mhaka liya ya ku va Biden ati I have one job and that is to beat Donald Trump. I'm absolutely certain I'm the best person to be able to do that. So we are done talking about the debate. It's time to put Trump in a bull's eye. A swi fanelanga ku va kombetela President Biden loko swi tani xiyimo. Va sweswi va holova va ri no Donald Trump hi yena a tirhisaku marito a olwa marito o dlana kambe Joe Biden na yena u tirhisa Donald Trump leswi a swi vula ngopfu o vulavula ku ri Sleepy Joe ku munhu wo tlela munhu wo mihleketo ya ku a yi twanela nchumu kambe ma-Democrats vo tala hi lavo a va yingisela Donald Trump va ku munhu loyi a fanele ku va a nga tshuki a vuyile futhi u ta ona America ta ku va byela na ti-leaders ta le Europe ku mi nga pfumeli nyiki Donald Trump na chance ku ri a ta kwale hikuva u ta ona NATO hi yena loyi a nga ta ona Europe u ta tisa ma-Russia la so hi leswi vo Joe Biden na ma-Democrats a va swi vulavula hi swona va endla rivengo lerikulu ngopfu well a mina ni tsakela ku leswi Donald Trump a swi endlaku u nyangatsele ngopfu Donald Trump
loku asusa embassy ya America a Tel Aviv ayisa Jerusalem kusuyina ka ndhawu ya ma-Palestinian. So hi nkarhi hi swi vona sweswo ku ri swi endleka so kambe Joe Biden na ma-Democrats na vona hayi lavo va nge mavoko a hina a pasile hayina swidyoho va na swidyoho swo tala ngopfu a va fana a va na Donald Trump. Se loko xiyimo xi tetani swi vula yini prof ka ntshamiseko wa tiko ra America loko hi kha hi languta ka timhaka ta nhlawulo lowu va nga langutana na wona hi n'hweti leya Hukuri? Swi vula ku ri Donald Trump u ya ku hluleni a ni ri munduku u ya a Milwaukee a Wisconsin lava nga ta n'wi hlawula manje ku se ku ri na va-Democrats ngopfungopfu vavanuna va vantima va ma-Democrats va ku tluleni va ya ka Donald Trump hi vavasati va vantima na vasati va valungu lava nga ta yima na Joe Biden a nga xi kumi xitulu xa president hi November. So lavo va nga mfana loyi va nge Thomas Crooks loyi a nga duvula Donald Trump a ni nga vona ku ri manakwe hi mu-Democrat kambe papakwe hi mu-Republican yena Crooks loyi a titsarise ku ri yena membera wa Republican Party kambe timali ta kwe leti a ti hakela to supporta mavandla a ti-politics a supporta Joe Biden. Manje swi ti kombeta ku ri le ku ne xilo xin'wana lexo ka xi nga lunghangi hi ku duvula ka Donald Trump. Ni vonile ka TV loko a ku duvuriwa ma Secret Service, the Protection Service ya ma-president va tsutsumile va tumbela hansi ka matafula instead ya ku ri va sirhelela Donald Trump ku ri a nga dlayi ku fana leswi ma-Secret Service zolazenge vona va tumbela hansi ku lo endzhaku ka about 15-20 seconds i va ku ri kona va yima va tlakula Donald Trump va n'wi humesele manje van'wana va ri swilo leswi a ku ri plot leyi humaka ka administration ya Joe Biden ku ri Donald Trump a dlayiwa. So manje ni ku na vo tala lava nga ta nyangatseka ngopfu va ku kasi lowu lavo ma-Arab lawa a va vulavula ku ri Donald Trump ni ri Joe Biden hi xigevenga va vulavula ntiyiso. Se loko mi kha mi languta swi vula ku i ta winisa hi yini Trump handle ka leswi mi nga swi vula leswaku loko se a ku tlakuriwa laha andla ka loko a duvuriwile a yimisa ku fight a swi lava ku komba matimba kumbe a swi lava ku komba ku ye i mutwisi wa ku vava i victim? Kombela ku no ni va balaserile kambe lani va seka ngopfu lunghile mi nga chuhi nchumu so a vula ku tiselani vanhu va hina. So na leswi Joe Biden a tolo a nga ya a endla riqingho a endla ka Donald Trump a ni tivi ku ri a va vulavula yini hikuva ni vanhu lavo a va rhandzani na switsanana hayi lava rhandzana kona ngopfu. Manje mina ni ri Donald Trump u ta kuma sympathy vote yo tala ngopfu ka vanhu vo tala va nga so manje leswi va lava ku n'wi ke va n'wi yisile a court va n'wi yisa va n'wi tsutsumisa va tikhoto to tala va yisele manje sweswi nga ku va vona ku ri na Supreme Court ya le America yi pfumerile ku ri no Donald Trump a nga ya hi November ku ri a hlawuriwa na yena va vona ku ri munhu loyi nga n'wi susa. So manje mina ni vona ku ri vo tala va ta sungula ku lemuka ku ri ku na xin'wana lexi nga wrong le ku fana na loko hina la Africa
na the Middle East na Central America izumba ayigungula ku CIA iyona isusa ku vanhu va hina isusile vo Kwame Nkrumah ikayile vo Patrice Lumumba nokumanjeni ke ma America va dlaya hi xivona so manjeni vanhu va ta vona ku ri tiko ra America a hi tiko leri fana ku va hi ri tshemba ngopfu so vo tala ni va ta ku nyimpi ya Joe Biden na Donald Trump hi nyimpi leyi yi nga ta ka yi nga heti so hi vona ku ri no nge na lavo va ma-democrats va nga lavi Joe Biden ku ri va lava ku ri a huma xitulwini va ta kuma matimba manjeni ku ri no suka xitulwini wena kube loko ni yingisele President Donald Trump na loko va vulavula hi President Biden a va swi lavi ngopfu ku va suka laha ka ku va kha va phikizanela vu president hi November mi vona onge ku nga va ku ri ku himpela va swi lavi kumbe i mhaka ya ku vo vona ku hi vo va nga weak sweswiwani hi mhaka ya ku va kumbexana va ri munhu nkulukumba ni twe hi nkarhi lowa wa NATO va kha va tivisa president we le Ukraine tanihi President Putin a ni manjeni leswi swi nga endleka hi leswi President Donald Trump a zimba swi vulavula a ku munhu loyi a nga tivi ku ri na wendlele so n'wi tshikeni mi nga n'wi susi a xitulwini lexi a kombeta ma-America ku ri a hi nchumu hikuva yena u lava ku ri Joe Biden a tshama ku fika November ku ri a hloriwa hikuva u kwatile ngopfu hi leswi nga endleka hi 2020 so manje ku lava ku ri a va kona manje wa swi vona ku ri manje ni mi byerile ku ri Joe Biden mi twile loko Joe Biden a ku vice president ya mina hi Putin Vladimir Putin ni vona a tlhela vulavula vo Zelensky so swi ti kombeta ku ri no munhu loyi a nga ni hleketa kona a yi ha ri kona that's why Donald Trump a ku a yeni hi ri vambirhi mina na Joe Biden ya ka tidokodela ta neurologist ta ti-nerves hi teka ti-test hi vumbirhi ka hina hi nkarhi wun'we hi ta kombeta ku ri na hi mani loyi a ha ri yena ene tizombi hi tihi kombeta ku ri no u ta kombeta ku ri Joe Biden hi yena loyi a ka ha ri munhu loyi a nga kota ku fambisa tiko ra America na ku vulavula nga swi koti kumbe u nyikiwa leswi va swi vitanaka teleprompter u hlaya kwalaho a nga koti ku vulavula hi yena ku fana na Donald Trump ku loko a vulavula a nga ri na teleprompter a hi tseleni prof swa hi khumba hina Afrika-Dzonga kumbe Afrika leswi swi nga le ku endlekeni a America hi tindlela hinkwato hi tindlela ta nhlawulo na madzolonga lama nga le ku endlekeni swi khumba ngopfu so hi fanele ku va hi va interested ku ri na America va endla yini hikuva ma vona ma-America vo tala ngopfu ma-Democrats na ma-Republicans a Washington va bele huwa ngopfu loko President Cyril Ramaphosa a yisa Israel at the Netherlands at the Hague so manjeni so to kombeta ku ri ma-America a va tirhisa double standards ma vona sweswi va endlele yini tolweni va rhumerile vanhu ku ri va ya ka premier lowuntshwa wa le Britain Keir Starmer va ku wena premier Keir Starmer endla ku ri Britain yi nga pfumeli ku ri yi veka Benjamin Netanyahu premier wa le Israel ku ri a khomiwa loko nguta Britain sivelani swesweswo hikuva ne ICC leyi na ICJ leyi a yi fanele ku ri tirhela yi hlasela
matiko fana no Israel or Europe or America ifana ku ri languta ka matiko ale Africa ikwani bona vanhu va la hansi ku fana leswi ma Israel va swi endlaku va ku ICJ le ayifana ku ri yi hlasela hina ay hlasela matiko lowu ka nga tivekani lo a ri a hansi matiko fana na le Africa so ri kona so racism so ifana ku yingisela ku na America ku endliwa yini ingatsakeli ku no hikuva i-President Biden lo ahlula ku or i-President Donald Trump lo ahlula ku yani swilo swa hina swi so ndalo swi nga yilungeli hikuva America yi tirhisa lexi hi xi vitanaka double standards hayi leyi nga ku loko yi endla swilo hi ku yi endla ku pfuna hina yi languta ntsena ku ri yi nga pfuna America njhani xo sungula before yi pfuna ku ri yi nga pfuna Afrika-Dzonga na Namitul Prof Nkesile sinane nkarhi wan'wana ku tiya ku engeta inkomu Professor Themba Sono balava va tisaka tlhelo rorolero ntsembo ta Australia ku va hlele va ku yini isala timineta 10 ntsena ku va fika makumu ka nongonoko Africa wa vulavula ka mngana lona FM loko ha ku hetsela timhaka ta Donald Trump one mingsero inu rhumela hungu ani swi tivi a nga ni rhumela ro sungula i ni rhumela ra vumbirhi a ku mi swi vonile ku maphorisa va tirhe ku hiteka njhani na noko impela ntiyiso va tirhe ku hiteka va tsava va nkuma munhu luya ena a swi endleki America ntsena ko langutana na le UK ku pfuke ku ri na hungu ra ku kuna munhu a nge le ku laviweni mhaka ku va ku kumeka masalela kumbe swirho swa vanhu ande ka suitcase ka tin'wana ta ndhawu hala vupeladam bya doroba ra London a swi zangi swi ya kule kumbe le ya khomiwini maphorisa ku tirha ka maphorisa kokoloko va tirha ku hiteka la ka n'wina laha kumbe va ta va nga n'wi kumanga ni vula leswi mhaka ku ni rhumela hungu lara ku maphorisa ya le Giyani ya le hansi ka vurhangeri bya Brigadier Serakwana va le ku tsandzekeni ku khoma nkulukumba wun'wana ka Mnghoghoma loyi ku hehliwaku ku i tirha na van'wana va machuchisi a Giyani na un'wana wa mutivi wa nawu a Giyani mavule mavito la kambe mhaka ya ku yete a nga la ku tiviwa so ka nga la ku tiviwa hi nge vulavuli hi swona hi nge vuli mavito ya vanhu ya nga la ku tiviwa kambe i vurile sweswo matsundzuka siku rin'wana hi tshame hi va na nongonoko laha hi vulavula na nkulukumba wun'wana ku wa ka Mathebula wa ha ri ku hluphekeni na sweswi maphorisa ya Brigadier Serakwana ya tsandzeka ku khoma munhu loyi a nge le ku a yena nga tsutsumi koho kwala tikweni swa timeka ku sweswi munhu loyi a nga violeta ti-court order na hinkwaswo sweswo ka hina wa wu tirhi mara va khomiwa ene a ndzi tshama ni twa xiviko xa ku va ku maphorisa ya tlhele a duvuriwa le ka Mnghoghoma o va nga khomiwi se loko a ku lova leswi nga endleka America kumbe kwele a vupeladam bya doroba ra London swa ku kumeka swirho swa munhu a bekeni a to hlaya ti fambela leswi va n'wi hehla ku i wele Colombia a ta hlaya huma famba loko a ri kwala Giyani hikuva na Giyani ku khomiwa kumbe va khoma Brigadier loko ri ma khoma hikokwalaho ka yini ka ha na munhu loyi a nge le ku tekeni na wo veka mavokweni ya yena na namuntlha na sweswi a mi le ku n'wi khomeni kamareti Themba ku n'we van'wana swi mi khumbaka mi tata na tlhelo rin'wana hi ndlela yaleyo kambe na ku pfumela ku Brigadier va ta kumbexani yi hindzisiwe ya ka General kamba hi tekeni n'wana mingiseri loyi nhleka hi mamukereri ka Munghana Lonene FM swi tikomba ku nga ri munhu a ni twa nga ri ku na munhu la kambe i xiphiqo lexi kumbexani xi ngo va xi ri kwala na vuthekiniki bya mela ni ta byela vakulukumba lava va ni yingiselela hi ndlela leyo ni titwa la se ni twa nga ri kumbexani ku nga va ku ri na xiphiqonyana xin'wana lexi endlaku ku na loko ku ri ku ncindana i na munhu la a nga n'wi kumi kambe nomboro i 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula a hi ku tumingiselo mele loko ri na leti lava ku nghena hi toho hi sale leti minete ta ntlhanu ntsena ku va hi fika makumu na nongonoko lowu
indlela le we angula okuyini indlela le 0860002543 kumshani loko ba yena voice note ntidan ai train kumbe timbirhi tinana ngasuka makumu ka nongonoko Rishile Botpet Kalanga mina ku teka le ya VBS maka VBS ya karata maka ku NPA yi koka milenge kahle kahle ka van'watipolitiki va na matimba ku tlula NPA leswi nga swi vona mina munhu un'wana na un'wana laha tiveka ku la South Africa as long as a politician NPA a yi ku khumbi a hi teke an example hi Tata Ramaphosa maka phalaphala swi helele amoyeni Tata Jacob Zuma ba dye mali ya VBS 8 million a va yi tlherisanga swi helele amoyeni hi lava ba Julius Malema ba khumbeka aka timhaka ta VBS nakona swi ta hela amoyeni hi mhaka yi khomiwe NPA case to fazana teto loko a lo khomiwe Afro Forum hinkwavo vanhu lava va ta va khumbekile a va ta ya a court so mi ta kota ku swi langutisa no vona nga ku swa antswa kahle ku susiwa xiyenge xa NPA ku nghenisiwa Afro Forum la ingaku swilo swi nga famba hi ndlela kahle a tiko ra Afrika-Dzonga enoka cakala ka donga mata le ka hinkwavo Hlikana va Ximbotpet Khalanga mhaka leya VBS as long as karhi swi khumba van'watipolitiki a swi nga ta helo Khalanga vana va na mali ngopfu Botpet va tirha hi mali Botpet hambiloko va ku va hehliwa hi mhaka leyi nga ntiyiso swi to vulavuriwa swi swa ku humelelaku swi ta hinda a swi nga ta helo Botpet vanhu lava tirha hi mali va tirhisa mali ngopfu Botpet a hi vulavuli 1000 Botpet vanhu lava na ti-billion so a swi nga ta endliwa nchumu swi ta helela moyeni sweswi hi to vulavula nje after tin'hweti timbirhi swi ta va swi hindini na n'we mi ta va mi rivele ku mi vulavula hi mhaka ya so Botpet o tshama hi tidyela vo swa Botpet rivala swo tala Khalanga hina swisiwana ta tshama hi ri swisiwana swifumi swi ta tshama swi ri swifumi Khalanga inkomu Nhlikana Khalanga na muhumelerisi na ku hlamula muyingiseri loyi a nga nghena vusa MEC timhaka ta ku vana va lava nghenaka swikolo swa le matikoxikaya va nga swi tivi ku va lava ku va yini loko se va huma ka matric kumbe va pasa matric lexi nga ku i ku a hi ntiyiso sweswo vana lava va karhi va swi tiva ku va lava ku va yini kambe a va byeli munhu un'wana na un'wanyana va byela lava nga le kusuhi ngopfu na vona ku fana na vatswari va vona kumbe maxaka ya vona so va lava va vutise vana lava va chavaku ku nkarhi wun'wana va nga pfaleriwa tindlela a vo va petsula loko va ku a va tivi nchumu a va swi tivi va fanekele va va yini so a hi swona ku vana va le matikoxikaya va swi tivi ku va lava ku va yini va swi tiva ku ka va nga swi koti ku byela munhu un'wana na un'wanyana va byela lava nga le kusuhi ngopfu na vona Nhlikani Botpet na muhumelerisi minjhani na matomango ya khomiwa ka matodzi mayelana na mali ya VBS swa fana Botpet andzhaku ka malembe wo karhi va ta n'wi humesa 15 years leyi a nge yi tirhile va ta n'wi humesa nkarhi wun'wana n'wi tirhela 5 va ka a hume parula a ta ku ta tirhisa mali ta kota ku boosta ka economy instead ya ku va teka mali leyi va yi tlherisisa nxoko mali leyi a va yi hetaki leswi va nga nekase swoho na va malima na va loyi exivambo ni xoko ya sele tsongo so ai na wa South Africa wa teka mina Chief MJ Mkhalija kanala ka Mandlakazi inkomu Botpet na le ka vayingiseri hayi mhaka VBS hayitwa ene ya twala mara mina hi ku vona ka mina timinsi a ku ri khale ti nghenerini VBS a ku ri khale lava nga sala sweswi vo sala va korisela swo swi nga sala cause ni hleketa ku ze ku va na nkulukumba un'wana nga ya lomba mali va ku ve ila ku hakela mali leyi a nga yiva ya state ya ku aka yindlu so mali leyi a yi kume VBS sweswo a swi fanele swi vhete swi va warning aka vanhu va ka hina ku famba mi ya teka timali hi ku se timinsi ti le ku gongondzeni so by the way no nawu a wu tirhi a va khomiwi vanhu valava hinkwavo a va khomiwi va jele va ambala yi va yimerini uniform ya orange leyi inkomu alright swi komba ti-voice note leti ti herile ti yo tsubu kambe ni tshemba ku ti herini hi ku ni yo twa siku lowu yi ti nga ri tlangeni mbingiseri hayi ni khomeli swinene loko a wu nga ni twi kahle swi vulawuri lebyi byi nga kule ngopfu na hina hi nga haleni vulawuri byin'wana byi nga kule ngopfu na hina hi nga haleni
kambe va vuthekiniki va le ku tirhaneni na swona yani na rhumela evila hi swi rhumela kona swi tekiwa ivi swi yisiwa moyeni naswona se na hi rhumerile ene hi rhumela kahle se hikokwalaho ka tintambu leti ti nga kule ngopfu na vulawuri bya hina hi telele hi tikuma hi ri ka xiyimo xo xolexo kambe nongonoko wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa i khensile swinene ku va mi hoxe xandla mina ni khalanga Pat Mathebola ta hlangana nongonoko lowu fanaka mundzuku ta ku tisela wona ni ri le studio 4A Apolokwane kambe laha a ni famba na Patrick Shayi na Sunduza wa ka Minga kusukela a studio 1 Agyani amasingita mall mbana sukulana na mitiphina nongonoko dzumba la mina landela na Ike Ngobeni kambe ke a hi sungula ni twa mahungu ya misava ya awara ya mbirhi na professor another professor Hlata Hlulani Fanuel Magaisa mahungu eka SABC ya tiyimele awoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu